Ovo je rekordna zaplena ne samo u Republici Srbiji, nego i u regionu u jednoj zapleni i ozbiljnim napornim radom ljudi iz Uprave kriminalističke policije u rejonu između Novog Sada i Bačke Palanke je zarobljena ta kriminalna grupa koja je prevozila ovu količinu narkotika. Nakon toga su naravno u određenim šupljinama vozila i u određenim hangarima koji su kasnije kriminalističkom obradom utvrđeni, pronađena ova količina, dakle zaista impresivna količina od preko 1000 kilograma marihuane, dakle jedna od najvećih zaplena svih vremena, a svakako u regionu najveća pojedinačna zaplena droge. To pokazuje da je Republika Srbija veoma spremna da bude oslonac čitavog regiona u borbi protiv narkotrafikinga. Nastavljamo sa dobrim i uspešnim radom i sklonili smo tonu droge sa ulice. Sklonili smo tonu droge od naše dece i mislim time pokazali ozbiljnu posvećenost. Mi smo stvorili jednu novu generaciju profesionalaca. Ja hoću da se zahvalim ljudima iz UKP-a i službe za droge, dakle jednu novu generaciju profesionalaca koji su sad danas ozbiljno obučeni, opremljeni i voljni, što je veoma važno, veoma snažno motivisani da se bore protiv droge, da se bore protiv narkokriminala, protiv svih klanova koji to distribuiraju u našoj zemlji, naravno regionalno i šire od toga. I zbog toga smo, čini mi se, lideri u ovakvoj vrsti borbe u ovom delu Evrope.